Bueno, ladies and gentlemen, kipaborito tayo a barangay captain ni Kapitan Enteng. Well, kumusta kayo manen, Asukimi? Naimbag nga oras yung amin nga awan labas. Ala sige, kas itisigod adi pa'y metlaan nagbaliw at to'y manen ti maysa nga istorya nga income ipaay kada kayo. Ket siyempre, istorya ana daw manipod iti dinto ag kupas apadas ken pakasaritaan to'y kakaysuna. Dawanan nung yabida tayo anay Kapitan Enteng. Anya tilutluto ang mantibanang. Adobo a karne ti baboy, Kwarog. Paborito ni uncle mo kat ti adobo. Ay, uray siya kantay. Paborito ko mati adobo a karnit babaw. Di oray man inaldaw nga iso ti sidak. Ay kat umay kan tumangan dito balay Madamdama pa'y mat amaluto da itoy. Yaus. Antay. Anya ti ipatrabahom kanya. Ay awan. Umay kan tulamanganan dito balay. Uy, jak samot na ilakam itiin na pa, uy. Ado, tiin na po'y may. Iso adi ka madanagan, Kwarog. Yaus. Makasidsidak ngaminan iti adobo a karnit babaw. Enteng, mangan kan. Amok amabisin kan. Ay talaga amabisin na kundungaw. Nagadutiin na si Kasok iti barangay hul. Angkay, mangantayawn. Mabisina kaon. Magantayo nga ro din. At to'y ti sidaem, Enteng. Kaya manakdong ko Yaks! Ay, Ha? Apa, Enteng? Kapay angkay. Anya ti problema? Nagadumat ti soy na. Sa balit ti raman na. Saan anaimas? Anya? Ay, ramanak man. Nagimas tupay. Kastoy na ti adubaw. Saan mo't asubra ti suy na Eksakto lang mo't iti panagraman ka. Diyak kaya tintimangan. Kukwayo lang ti adobo a karnit baboy. Awanan ganas ko. Yan. De. Apay nga insardeng mo timangan, Enteng? Natamnay ti masida. Anya? Kastamanan ti ibagam? Awan pa'y ganas. Nagtamnay. Awan ramraman na. Saan anaimas? Para kanyak kat saan mat? Eksakto laang tiraman na. Diyak kayat. Saan anaimas ti panaglutom? Nagtamnay. Natamnay. Sapay ulit-ulitan na. Talaga ba't anatamnay ti lutom? Saan anaimas? Ay, huston! Timplaag ton anaimbag no sumarunong agluto ak. Ewan Talaga ngamin anatamnay ti masida. Saan anaimas? Ay, ulit-ulitan na nga ibaga. Nagpasumat. Maramanak mo't no natamnay ti lutom. Hey! Sumardeng kan! Na. Kas kala dadaal a plaka. Ulit-ulitan ti ibagbagam. Ang hapay ti katanga man tay. Gumatangak pa'y itikukod ti baboy. Lauya kanukat ti kayat ni uncle mo asidaan. Ay, uray siya kantay. Kaya't kumatila uya ako kod ti babaw. Ala, urayan na kun ijay tricycle mo. Mabiitak lang ang gumatang iti sidaan. Umayak to makipangan iti balayo Saan akong ngagpasada. Sige. Basta urayan na kun ijay tricycle mo. Mabiitak laang amapan gumata. Ay, nagimas. Ha? Anya tinaapgad, Enteng? Anya pa'y kuma. Ti sabaw Nagsakita kiti dahi tangar aramidem Uy, saan mo't anaapgad para kanya kang kain? Nagimas tupay. Saan ka no mat anaapgad, Enteng? Tinimplak mat anaimbag. Ay saan? Naapgad nga ron. Ay, sayang tila uya. No di mo kayat. Si Dakon ta si Damang kail. Ay kukwam laeng. Naapgad talaga. Diyak kurso na dati pan nakaluto na. Ala, si Daemon Kwarog. Bayam ni uncle mo.
Day talag reklamo ti amuna. Ayaws, agyaman na kantibanang Thank you, matangkad. Anya aya ti parikot mo Donata. Nilakay ko, Kapitan. Apay nito niyaw, anya ti parikot mo kun kuana. Ay, kanayon kami nga agapa, Kapitan. Kasanumat ngamin. Awan mayaw awat na aswildo na kanyak. Kastaya. Huwag, Kapitan. Ibarbartek na laang ti sweldo na. Imbis ko mga igatang na itibagas, kansidaan mi. Bala, kasaritak to nila kay mo. Sana mabalin day tangar aramidin na. Irresponsable day tanga asawa ma. Ay, agyaman na, Kapitan. Mawanti rumba nga pagyamanam Donata. Trabaho day ta, kas kapitan ti barangay. Papanantaan, tay. Agudo nga iti sidaan ni uncle mo. Ang aldawon nga agudong ka. Ang mga nuawanan ti magatang mo itsindaan. Ay sambutan ta ti mapan ijetsendaan. Agungat ni Enteng no jak magatang ti kayat na asidaan. Aglugan ka nga ro din, antay. Isambut ka itsindaan. Tapno at dapay magatang mau. Sigurado ang magustuhan ni Enteng dahito lut-lutwag asidaan na. Sinigang abangos. Timpla ak anaimbag. Tapno saan manan nga agrire. Ramanak man kit day. Ay nagbanglaw. Mabisinak pay kit din. Mayat talaga. Apag isulaang tiraman na. Ay, madamdamalaang, naluton to'y sinigang abangos. Ay, niadamot gaya man ni Enteng. Sigurado ang mabisinan. Ay, nakaluto ka doon nga. Ay, wan, Enteng. Ala, mapan kan ijay lamisaan. Taidasar kon, ti kananta. Ala, agigup kalat ta iti sabaw, Enteng. Agbusog ka. Nalsum Anya? Ay, nasobra am ti ang kabil mong alsum na. Na, Ay, na makilumak. Saan anaimas? Anya? Husto laang matiraman na. Saan mat anaalsam unay? Ay, nalsum. Na, Jak kabailan atil munan. Ay, jak kayat day ta sidaan. kunak man no kayat mo ti sinigang abangos. Eh, nagbabawi ako. Nagalsum mo ti panaglut-lutom. So, jak kayatan. Anya? Sigurado ka nga ipadigom da ito'y asidaan, maribanang? Wen, marituyang. Si daan nyo kan ni pari badong. Ang nagaduda itaw, kasla saan kayo met anagsida? Syakla tinagsida, marituyang. Saan mo't akayat ni Inteng? Tanagalsam ka na. Aya? Ay, agyaman ak nga rod, amaray. Ay, oray saan akon nga agluto iti sidaan mikin ni Badong. Tadamat tanda ito'y impadigaw. Nusa nyo ti parikot nyo ka ni Donata. Sana rumba nga baybay am ti pamilya. Kapitan, No da swildom, igatang yo iti kanan nyo. San mo nga igatang iti arak, ta madiday ta nga ugali ti asawa. wen kapitan. Kinasarita nak ni Donata idi na minsan. Imbaga na ti parikot na, isu kasarita kamay. Kapitan, Urno sa inyo ti bagbagayo. No da diyo nagkinaawatan. Pagsaritaan niya, anay bag, wen kapitan. Ikarik, agbalbaliw akon. Ay, saan asak ti pagkaryam, Agkari ka ka ni Donata, ngagbalbaliw ka. Naulimak dito balay, Sa di nung hatatayan ni Dungaw. Awan mo dito'y kusina. Mabisina ko. Nagado ti trabaho iti barangay hall. Iswa na rabyanak anagaway de. Ay, nga tati masida. Awan mo't nalutaw. Nalinis mo't ti kaldero kan kasirula. Saan ang nagluto ni Panang? Anya nga ti kanan. At awan mo't tinalutaw. Ay, unay mo't day giant ta saan ang nagluto.
At damot gayam dita salas ni Banang Dungaw. Di nakpay nakita kanadlaw. Banang! Mabisinak! Awan mo't tinalutaw. Hey! Mabisinak kunak! Apay adi ka naglutaw? Rabi iuna yan. Ay! Andiyamat kaslawan nakita na, kanmangmangag na. Nagsilsilpon latan. Na. Ay, Banang! Sungbatan nakmit Apay adi ka naglutaw? Ada nag-text kanya ka. Sino nga taday tayo? Kita ekman akastoy. Nimot ba nang tinag-text kanya? Ay, basaak. Makaamukan nga agluto iti kanem. Yay, replyak man. Mabalinak met akasarita, takaabay nak, Banang Dungo. Isin kon. Nabiit Pas basain ng titiks ka. Adaitan. Agrip-replyan. Nag-reply man makaamukan iti biyagma. Inteng. Makaumakan. Bye. Goodbye pa kanyak. Banang! Pinanawan na kun. Tuya, adda sa bali madmadlaw kaw kada pari inteng ken maribana. Nay, anya day taamadlaw maw. Kaslasan da ngagsarsarita nga agasawa. Pagkunam, Di magasak itay, je balayda. Tada napatag nga imbaga ken ni pari inteng. 5 baslatan ni maribanang anak kami suot. Idi kasarita ni pari inteng. Saan asimungbat ni maribanang? Imadayulatan. Isu anak kunak asaan da ngagsarsarita nga agasawa. ay na, ang mga nuad da sa andalaan nagkinaawatan. Gagangay laday ta, iti agasawa. Agudong kakadayan, di ba nang? Saan, Kwarog? Awan mo't sirsirbina. Anya ti kayat yung asawanan tay? Ay, naglaing nga agreklamo. Isu nga uray saan namang mangan. Kanayon na nga ibaga asaan ana imas ti panaglutok. Isu ang makaamon nga agluto iti kanon na. Ay, maawat ako nantay. Jak matumpungan ti kayat na. Ibaga na anatamnay, naapgad, nagalsam ti panaglutlutok. Un nga rodantay, nadlaw kumot da ita. Isu ang makaamon nga agluto iti kanon na. Jay kayat na apanagtimpla iti makan, isot aramidan nan. Adto ti soft drink, maribanang. Ay, agyaman ak, marikwanang. Kasla kalkalpas mo anangan Apapro sampay lata tiyamaw. Ay, win maray. Napanak man nangan ijay pakanan ni Manong Usteng. Nay, saan ka nagluto di balayaw? Ay, kanya-kanya kami ni Inteng, marikwanang. Anyat kayat mo asawain? Makaamon nga agluto iti kanan na. Tamakaamu akmetan iti kanag. Anya? Inaramid kon ti amin. Ang dilawin na mutlat ti panaglutok. Ay, di namut kayat dagiti lutlutwag. Isu nga awan mutlat sirsirbina, maray. Sayang laang dagiti makan. Taipadpadawat ko. Anya? Wen, marikwanang. Iso ang makaamon ni Inteng itibiyag na. Anya day taginatang mo ang kay. Karniman ti baka nga iluto ni Antem. May 1 kilo a karnit baka. Kaya't kung amin ti aksida iti inangir kahit. Isa akong tagluto ang kay. Ay saan
Ni antim abanang ti aglutaw. Siya kaon. Ni antim nga raod. Matataan lang day takarnit baka. Iswa siya akong tiaglutaw. Ay, jakayat. Mayat ka nang kail. Naa. Sayang lang day takarnit baka no ni anti tiaglutaw. Ay, tapay ngamin nga ipilit mo. Sayang nga raw. Saan asayang ko ron? Sayang no ni anti tiaglutaw. Saan? Ilutom da ito karnit baka dungo. Apag isaw, no sumang puta. Ag subli ak biit iti barangay haul. Kimata nga kung itiripulukan patatas nga isag paumaw. Sumungbat ka met adungaw, takasarsarita ka. Kita ang matlatan jay aso anak kaida di tasangot tiri daw. Na, tadi naklata kayat akasarita. Ibatik dito lamisan da ito. Makamukan nga aglutaw. Timpla ang anaimbag tapno na imas. Hala, mapadakod. Ay, nakaluto siguro ni Antim Aba ng kwarok. Lagit di nga ang kail. Mabisinak pa yan. Sapay inanger akarnit baka ti si Dain. Hala. Kartingan tatibag na taasidigtan di taruangan. Ha? Apay anagado ti aso dito sangot ti balay. Masalat damot pag-iinagawan da. Ha? Karni mo ti intakal da. Ay, siya laki! Siya! Hey! Ang kail. Hey! Kasla karnit baka ti kang kananda. Anya? Ay, banang! Ayan nga ti karnit baka nga impalutaw. Imbakan kon iti aso. Ha? Awan mutlat sirbina nga ilutok dayjay. Ta saan mo mutla asidaan. Ha? Ibagam tumanen ana apgad kan saan ana imas. Iso nga impakan kulaangan kadagiti aso. Ay, sayang. Basol mo ang kail. Basol mo. Sayang ti karnit baka. Sayang ti karnit. Ay na, Kapitan! Basol mo matla ti amin. Anya nga ita, awan lakad nga rodan, tinaimas asidaam. Baliwam ngamin taugaling. Hala, sige! Ditan tinagibusan ti sabalipay nga istorya, ana daw manipod iti dinto agkupas apadas ti kakaysuna. Dawanin ng labida tayo, anay! Kapitan Inteng. Insurat para iti radyo ni Sagani Yalong Bolyeser. Ken iti direksyon, Virgie Puglay. Musika, Dante Martinez. Computer recording technician, Father Mark Batolne. May sapay asagot kada kayo, ti MPBC Drama Production Center. Iti DZWT 540. Kenda ito'y estasyon. Agyaman kami, iting kay panagdangan.